Kada govorimo o učešću žena u zakonodavnoj vlasti u parlamentima, tu također ćemo predložiti jedan model koji se odnosi na intervenciju na izborni zakon Bosne i Hercegovine. On podrazumijeva dva koraka. Prvi korak jeste obavezna kvota od 50% na izbornim listama. Ne postoji ni jedan razlog zašto na izbornim listama ne bi se u stvari ravnopravno na cik-cak sistem redali kandidati i kandidatkinje. I također predviđamo jednu intervenciju kada govorimo o dodjeljivanju mandata sa kompenzacijskih lista, da se u stvari u slučaju da jedan spol bude podzastupljen, da se u stvari mandati sa kompenzacijskih lista dodjeljuju onda manje zastupljenom spolu i da na taj način u stvari pri raspodjeli kompenzacijskih mandati kao što znate čine oko trećinu mandata koji se dodjeljuju na državnom nivou i entitetskom nivou, da se onda ti mandati dodjeljuju manje kandidatkinjama ili kandidatima, ovisno od toga ko je manje zastupljeni spol, i da bi na taj način od narednih izbora također u stvari formirali parlamente koji bi imali zastupljenost od cirka 40%. Ovo bi bila jedna, ja bih rekao, revolucionarna izmjena, ali bi bila jedna pravedna izmjena imajući na umu da žene u Bosni i Hercegovini nikad nisu uspjele da budu zastupljene više od cirka 20% i u izvršnoj i u zakonodavnom tijelu u prosjeku, i da mi u stvari, ako nastavimo ići ovako laganini da napredujemo, nećemo možda ni za 50 godina stići 40%, a mislim da niko od nas nema 50 godina vremena. Vrijeme je u stvari da Bosna i Hercegovina se vrlo jasno odredi i da na taj način u stvari kroz ove konkretne izmjene izbornog zakona i zakona o vijeću ministara mi od 2018. godine imamo osnovu za ravnopravno formiranje izvršne i zakonodavne vlasti.